Oh, it's someone to the show. Happy Thursday, everyone. Hope you guys doing great. And I'm sure you had a great Purnima yesterday, Sama Choma. And today I'm heading to one of the landmark in Los Angeles, Hollywood. So I'll see you in a bit. Okay, guys, so we are Oh, no, I see. Very good. Right in there. Right I wish you could walk on Oh, the Hollywood lesson. Hollywood gi san gi ta ni shi dara re sha. Legal drive mi do. Nge zoom ji chi da. Oh, dire sha. E na mo zo si da. The tower do. E de bu kha shi ji. Segal tange de kha shi le de sha. Oh yeah. The Hollywood gi ri dir sha hill. Ane de yugo to jom de kha shi le de sha. Ya ke sa. Chana. Is da. Da. Gon chik tem go. Hollywood ki sign. Do se do. Zoom chawai na. Hola so. Ruya. Kisa. Ke jeep par pala pa ito. No this ya. Bye, guys. All right, Kesan Chidru. Today you are in the Hollywood Hills. All right, the dong what the hot ge. Ta ge zoom show. Pas pogi ge. Yeah. This da Kesan Hollywood ge zoom show lo. Oh, the Hollywood Hill ligta. Let me do. Oh yeah. Tange from Hollywood Hill gangda the mi do. Tange hill te sha ek hill. And mora de. All right. Ciao lo baby.
Oh, shobo shui samulo la. Samulo kusu chabu nangi gire. Nye Hollywood ki block chi sui. Adina chika namasole ya. Chika seshe chi shugo samsu. Hollywood rudi gala Google ki map na la. Hollywood sign la ludi gala. Saja norjo jil chi dugu. Saja di kawati du shubay na Griffith Park. Griffith Observatory Museum la chi dugu. Dango nga zu rudi gala shen di shendo chungsu. Di namaso shugo samsya ji maon bala ta naza di neyom di ya draw che. Ene sani mangbo shiten di ya yugo drojong pedi gala ya. Di Google Map di peju che na Hollywood sign kisi tag diyo bay na. Hollywood sign luwe mindu. Kare lugu du shubay na Hollywood Parkway Lake luwe na. Takda di Hollywood ki sign ki tingbarang ke du shuwa yi. Ene namaso konja naro na tu che na.